benkre na ka benta ban ya ai reng sha ka jingjit ya ki nongmi khmat jong ka Khasi Hill Autonomous District Council KHADC election kaban salong shen house name uban sawan kata house name R Hajar Arpusan kiseng san perthei bapher kelas dang ban yami pajba hakleng kari khasi ban penpena yalaki kertong MDC kumta mentakasngi ka khasau trik no pra R Hajar Arpusan na kaliang uba Matthew Kenneth Makdo wei ne ki rirong ba jong athain Ribhoi district ubadon ke jingtmu ban sakri pajba olarai bani simbanta ha kane ka jingjit ya ki nongmi khmat sha ka KHADC uba Matthew Kenneth Makdo ulas dang ban mi pajba ban penithu yalade ba unya khun ya kane ka MDC election na nongpo constituency bat na ka party VPP lane ka Voice of the People Party ha kane ka sngi na kaliang une urang ba ulas dang ban slok pajba nungkong da ka jings dang ban slok nala shnong kata na ka shnong paham lapong paham so 3 ya kane ka jingyalang la penlong hador bar shnong paham lapong paham so 3 ha kane ka jingyalang lawan banya don bentalang ru da organizing secretary ka VPP nongpo constituency usamla Aristun Man Bahar Dongsngi harangkat ka jingya don lang ki nongkit kam ka dorbar snong paham lapong paham sa 3 kumju ki pajba nong song snong nakaliang ukartong ka VPP uba Matthew Kenneth Makdo ula batai sibun ki daw babale ula jit eka party VPP bat kawai naki kalong banwara eka jing syakri ka bahok ngadap na kajing dokumen ka bakraw hapakalayo ya permission bangan penlong ya kani kajialang hakani kasngi nakaliang jong kador barsnong hadin banglatho ya kasiti hoj wala ngade urang barsnong jong kani kasnong ndai kamde kelenti bangan sulet don bor kabaide bat kani ka meeting ndai ngala kerpan hiya ka dor barsnong executive committee jong dor barsnong bakin penlong ya kani kajialang nang bangala ban pensai patba ya kajing temu kajonga na kabenta kani election MPC kaban salong house na Hajar Arpusan hoy na sisya kalong kumba lakren dai chairman do panya kani kajialang ba la sisya nakaliang kajonga ngala jiat katuk ani teli kisnong hakabani kendo personal ikibreu andre nakwa ani thu ipi bakane kani kasien kabaningkong kabangan pelong ya kajing lang pajba padhanga hi ngaso baki eke baro kidai ban sedang syuan nalayin lada ngampat sedang nalayin ngampat sunur ban bi sabar tedai namar kata kadaw hakani kajanmit nakaliang kajonga rekat bat kajing ajing bet jo kadar rasnong ngasdang ya kani kajing lang pajba rengkat bat pi kinong syong jo kasnong pham lapong pham sotri ki balong ruk kum ki hinman ki para ki kpa ki kemi ki jonga jong haka imlang kasalang tehot kumala lam jingmut dari organizing secretary jong ka VPP jong ka nongpo constituency halor ka nongrim jong ka party ban aswa ban poi sa kata phang ngakwa ban yethu shwa yapi ki para nong song snong balai bangalai room sya kani keceli jong ka sanhima sima hoj la shisha nakaliang ka jonga nakwa panithu nado ka pasdang mo kana mo pit sotho ya ka daw balai bangarung sya kani ka jeli hoj la shisha hakapor bangadam samla ngala judon benta hagi politics la kalong nado ka college hadu university bat kumju uru hakapor bangasa asyolong hakapor bangadon po college ngalaidon benta haka students politics kabakiong kabaidi bat ki parak na pulih terna ngalapoy haka university namar bangaso tenat ya kani kakam nga la persyang bandia don benta lem haka students politics haka bangalong ru kum general secretary jongka Nehu Students Union haka takapor banga pule ban aswa kata ngaladon ru haka rensan jong kani kaju hi kalumpung bangan long kung o finance secretary jong ka Meghalaya Postgraduate Students Union tehoy hadin katukat ni benai kati por namar ka jingduk namar ka jingkerdo na yim nasep
bagi para junga kihapan pulih dengan ngalawan paino selasnong ban ngalasdang ban kamay ban kaji ban natray kita ban anito ipi baka poy kapor banga sumo hadin mangladep MA ngalanya sumo katukat ni banay ngatihit sumo nakaram ngalang pasyang ban yale ban kentiu ila kamay nakabatristom ban namar bangaladep MA ngaladep MA hak economics ngaladep ru hak first class hak takasnem te ngalayo kam hapo di RTA ngalatray untuk katukat nesnem kubak hatnyo kat prasnem apo di RTA bat ngala resign no nakakam bat kajing tumu jonga ban resign ni kan kam dade bangan ru politics lane bangan yele election handrai wat hadu kata kapor bangan resign nakakam ngampat don kan no kata kajing tumu bandong bangan yele election handrai kajing tumu ka jonga kalong bangan penbaha ya ke business ka jonga lane bantre ka kam la jong kanang bangala ban concentrate kamba na kabenta pangan yo panyarap lem ya giway pat ki para breo ban aikam aijam ban lese ki babun benta tenrei kat badang ya kiski kisnam hadin pangala resign ban hadin jong ka MLA election oi ladon ki reurang ba ki politician ki balakot yang ban yarum sya kiseng ni jongki ngamkwa banjar gerteng oi nakaliang jongki ki lai wer yang ban yarum benta kiseng Poper ndai nakaliang jonga ngalakantai namar ba ngamdon kan ugo kajing tumo bandrung sya ka politics lane banyala election handrai hadin ka election MLA ngakwa banitu ipi badin mangalayo I yang kajing alam kajong iba arden basayomay balong ru presiden ramba jong ka voice of the people party BBP bat kubju ru ya kajing don kajong I Dr. Ricky Sengkon ibolong ru nohikai juga po nehu ubang ajuy kendu haman kapor ubang amjupoy perkat hiru beindrung hak politics ban habang ayu I ya kata kajing terang kajong I kapen ketik ya kamen sim kajonga bangaru akwa baniadon benta hakasan hima sima bat kamtam habang ayu I lele sabi ba bright starwell barbanian ijop na nakabaulay konsensi ko mamili bat ibala job dan burong kagabay latam dan bun hak election MLA kebeladap katali day kalapun ketik yang marba ngade uparlok bayajan ba bat I nadu kapor banga puli hapo St. Anthony's College bat kumjuru hadin bangila poy hane hurung ya puli lam bat ladang ala kaptam kelas mga bat kumjuru kamtam leh kapor banga ya kendu I hakapor bangali interview ya ka MCS examination nomor iru ipo interview ngaru apo interview gila pensulur iwe begini pas ke MCS exam begila pensyakri kama na kabenta ka negari ka bagi kijongi tenrei ka lese kamde ka bahak ka jonga man pas ke MCS exam ngala peteng ya ka jing trei ka jonga di RDA bat kadika jing job lani kata ka jing la ka jong kini kinong yalam jong ka BBP kalapan ketik ya ka mansim ka jonga bangaru ngandrong sya ka politics na ka mentaban syakri na ka menta ka ri ka jongi bat ya ka jay penrio ka bai ka jongi hoy la sisya ngam dadon kata ka jing tumu banong banganya election sunod mar sindrom politics namar kadai ka sin ka banengkong lese ngalaban ong bangandon kata ka active politics dan rai namar kajing ya dan ti kajonga hakini ki kendiat senam hadin banglarung sya BBP bat hadin bangalayo banya yegrang sanlem na kamenta ka ni ka MP election ngayo I sisya ya kajing terang jong kinong yalam kajongi na kamenta ban sandor biang ban sandor tumai ya kani ka ri ka bai kajongi bat ka daw ka baar ka balese ka penlong yang Bangandrong siya ka jeli juga ni nado banga sedang berpenrung ke jingmut ke jing perkat ke jonga ngalabu ke jing doai halade simet nga ong yo blay banga panbor no banga nom banga nod banbi syakmat bangan sim ya kani senjam bangandrong siya ka jeli jonga sanhi masima namar ka sutho biang banayin kinom siya yang bangandrong siya ka politics
Dan ray namar kijing duai ki bejarjar ki jonga lesi ngelak manong. Bat namar kijing terang ke jonga, kijing kuat ke jonga, ke penlong. Ya ki bahayin kesem jonga ro. Bakin menjur ya kan kijing temu ke jonga. Namar hakapor bangakwa ban pensyaya ki. Na pensyaya rengkat bat ka nongrim bat kijing temu ke jonga. Bangan onra ya kata kijing sensyar. Ka baklam ka no kijing laptop. Henry ngan yad da kalenti ka bahop. Tadi namar kata kum nayeng na semro kila ay kijing menjur bat kijing pencelur bangaro bangan rumno sa ka politics. Te hoy na sisya habang iyoi ya kanika sensyar ka kadar po kanika state ka bait jungi kumapiro pisaki ya kijing hiardor jong ka sensyar kadar lakalong hakano ko benta kanika la pelong yang bangaro ngan mi madan ban yeng yale nak benta kijing jong ki bait bat. Dai namar kata hadin banglayu i sisay kata kijing terang bat kijing pen i jong kinong yalam kijong ba kanika parti kadon sisya kijing temu kabak kraw nak bentaban sandur lani penkelador ya kanika jelah be jungi. Dai hadin kata ngayo i baka parti PPP kadon sisya kanong rem ke bascam. Bat baling ang kumta kadaw kalong ba ka parti PPP habaka mi madan ban yale ban mi na kabenta ban sanhi ya kadaka kam sanhi masima kam dei ka parti tan ban yale election ndai ka parti ka bakwa ban sandur thamai ya ka imlang ka salang bat na kabenta kari ba kajat pendria bujungi dei namar pakati ka parti kadon ya kata ka nongrim ka bascam bahkan wanra ya ka jing sensyar ka bakoit ka basuba kadon ya ka nongrim play haka bat balai ka ang kumta kadaw kalong baka parti PPP hi habaka mi madan ban election ka kwa ban pensoto e pigi pat ba kumno banjien ya kinom mikmat kijongi bat ka parti PPP hi habaka mi madan ban election ka pensoto e pigi pat ba ba pimdai ban bed ya kijing penbed ki baharukom kijing penbed da kapisa kijing penbed lese da kijing khawai kijing dawai kijing penbed da kakian haka for election andai ka parti PPP haka baka mi madan kami harangkat ka nongren babaskan bat kata kalong bangin yakun ya ka election da kalanti ka bakhoy bat ka ay ka baka parti ka kularo nakabenta jong ki pat pa nong syok kalong ba habang ilayo ya ka lakam sensyar da ka por sensyar ba kata kalong banginon ra ya kijing sensyar ka bakhoy ka basuba ka baklamsya selyang yano ro kay kabang iyo iya kini kiski ki pamanta kamtam kanika sorkar kini ki kandiat senam ki belalait no kadon kata kajing syak siliang la kalong hakano no kabenta karoy kapar hakayo kam yo jam lani la manlong hakano no kabenta joga imlang kasalang balay ka ong kumta kadaw kalong bak lada kinomi kemat jogi kidai ki badan sorkar kabamot bakaroy ka paru kawan lada ginom mikmat kimdei na ka parti jong kila ni ki pamdan ka sorkar kabamot kinom yo ya kilat penroy lada ki kun samla kilek banwat kam wat jam kimdon syu ya ka hok ka jong ki deitam kita ki badan ka jingadai kita ki badan ka spa ka paul esela banong ki balak ban yo ya ka kam ka jam ki jongi kadi ka wanra ya ka jing du jing kermen na kabenta ki kun samla jogi namar kata ke parti PPP haba kami rengkat bat katakan nongrem ke baskem baka wanra ya kejing secara ba koit ke bosuba ke bomsyak seliang yano ai ba uno badai hok man yo unyo ya la kajong kabenta kajong u la kalong kena pule bo le wan kam jam unyo ya la kajong hok kajong u lemba kajing 3 minit lani ka 3 stop kajong u ubreo bawat kam jam halala kalong hakam kontrak lani kam sorkar lani ka no bentan ai bu unyo lemba kata ke merits lani ka hok bo ude benyo lamar kata ka parti PPP haba kami madan ka kular ya pi ki patba ya kata kam syam kular ya pi ya ka spa ka po
kamsyam kular ya pi kano ka jing kular ka babakla Andai ka kular ya pi ki pai ba banginon rak ya ka jing sencar ka bakhoi ka basuba ka baklam syak siliang yano hakabai dai bat kani ka jing tumu ka jonga ngaru mar pangasu ya hap ya kata ka jing tumu jong ka parti VVP ngalalek penyaso ilade bat kani ka parti VVP rengkat bat kata ka jing tumu bangan syakri na ka benta kari bat ka jai penriu ka pi jongi hoy na sisa ka parti VVP haba ka jet ya kinong mikmat ki jongka kada kemitu kada pet penia kumno bagita kinong mikmat jongi kideban long hoy na sisa ka por pangarung sa VVP na kwa panitu ipi ki patba bi jonga para lo kung sunong bangam sim nadan ngam sim larung tang na benta panganiala election dengan rung sa parti VVP rengkat pat kata kajing tram bangaru penyedan mentalem na kabentaban pengkeladur biang yang ani ka state ka bai ki jongi hoy na sisa hakabai dai bat kani kajing ai tiket jong ka parti VVP yang ngadap da kajing sukumen namar bagi nong yalam jong ka parti kelasanya kela tenrong yang na kabentaban ya kun yang ani ka election MDC hoy ani tu hok ipi bahaswa bangan syajid ban long uta u kertong jong ka parti VVP ngadap na kajing sokya ka bakrau namar ka sotho baka ni kalenti ka baka parti VVP kayalam kadai kalenti ka ba hadu kata-kata na ka banta jongi ki kandidat jong ka namar ka ka ba ka parti VVP ka hikayangi kalong bangidai banyan da kalenti jong ka jing snoret compare ka parti VVP ka hikayangi compare lada pilong ki MDC lada pilong ki MLA lada pilong ki MP Henry kenmau bapidai bandong ki priu ki basnguret namar kata ngaru namar kani kajing hikai jo parti VVP ngara tram sisa bangaru manlong usyakri ujompi na kata kani ka na kata ban syakri na kata kani ka ri bakajai pendriu ko bi sungi ya kani ka por ngakwa ro bani thu yepi bangaru ngadan kata kajing terang na kabenta ban syakri ya kani ka konstituensi ka jongi bat kumjuru ngakwa ban syakri na kabenta kani ka ri khasi ka bai jongi ngakwa ban syakri na kabenta kani ka state ka jongi oi na sisa haba ka parti VVP kala declare bangan long kandidat jong ka parti ngasgo baka terpeng ka jonga ka khia hadu kata-kata namar nasutu baka legor ka bangadai bangkit kalau ka bakhia na ka banta bandalam syakmat ya kan ka ri ka bai ki jongi tawat na kalyang jonga ro ngadon sigatin argatin ka bai dai bat ka election MDC bat ka jingkular ka jonga kalong banganong kular epi dakaspa papo nganong kular epi banda kala job kanon raib ngan aikam aicam lut epi enrai ka jingkular ka jonga kalong bangan syakri hok banon ra ek jing sincar ka bakhoi ka basuba tawat hanak baide bat kani ka MDC raya ka MDC election ka bangan bangan yakun menta haus nam arajar pesan ngadon ka jing terang na ka benta bat syakri hok bat kumjuru na ka benta bat sandur biang ya ka sincar ka kadar la kalong haki snong kitau la kalong haka it kahima la kalong ha ka ri khasihi barokawai badhoy kumbanga kwa bani share lang batpi kwa bani thu lang batpi bah kini kisdam ki bladam kadas ka district council kala ino ben ya ka nongpo town committee lese hadin baka district council kala thung ya ka nongpo town committee kala shu ino khumswet klem da pen ya ka roi ka par klem da pen ya ka sinchar ka kadar hapo ka nongpo town committee bat kumta hadin baki ka nongpo town committee kala thung kala habaki khat pratali kisnong khat khandai tali kisnong kala ipenso yanade bat ka nongpo town committee ndai ka sosi kalong ba pratali kisnong ki hapan mi no nakani ka town committee ka taw kalong namar baka district council kamsyam lapet perman na kabenta ka jingka baha kamian jong kanong po town committee o nakalian ka jonga
haba ka jingkular na kaliang kajonga kalong ba andang lasya jet kumunong mi khmat jong ka dis council ngadon ka thong na ka banta ban penbet ban penbha ya kani ka town committee bat kumjuru ha ka baide bat ka sensyar ka kadar kisnong kithaw ban ri kendong ya kisnong kithaw kujongi hoy na sisya ladagi phai sa kani ka 6 schedule ya ka baki department kujongi itai Babu Joy mo i JJM Nichols Roy i balong ru i khot jong ka katika constituent assembly badai pai ya kanika committee ke badai ka 6 schedule haba yang rapa na ka benta panri ya kanika ri ke bai jongi yang rangkat bat kanong rem oi kaladan kajing persyak na kibabon kinong yalam hakari India naman rei Babu Joy iyang rapa na kabanta man yada ya kanika ri kasi gabain kijongi na kabanta banwanra ya kanika jinsinsyar kabakhoy kabahak na kabanta jongi ki tribals ani ki khasi jaintia patgaro ki badan hapo kanika state kijongi oi nasisya na kalyang kumakalaong mane pi bakidon ki riurang ba na ki weipat ki jela ki persya ya kanika 6 schedule naman rei ke ba i Babu Joy iyang kalong bangi ngilong ki kilong compare na ki weipat ki jait benrio ki badan hakari India ai ba mangingin yo ya ka borsen syang ala de kanang bangila ban ri ban sumar ban ri kendong ya ki karukom sensya ka khadar hapo ka digari ka be jungi dai namar ka jing tresetom jong ki digi department di jungi bagi yo ya ka diga 6 schedule te dai namar kata ka diga por nga kwa man bu ya pi ki patpa nong song sinong ba nga ba nga sim ya ka ni kalungkor nga kwa ro pa ni tu epi pakadon ka jing ka kli ka krau na ka mantapan syakri ya pi ki patpa